I ćao svima, dobrodošli u ovaj game, da ću da vam pokažem kako da uđete u neki server da igrate multiplayer. Idete play, idete new. Imaćete ovaj plusić ako imate 0.14 verziju i napišete sebi ime. Na primjer server napišete. Bilo kako možete svoje ime, ja ću Jovex. I IP adresa ide, kako ono je, LBSG. Čekaj. Play.lbsg. Da, play.lbsg.net. Ne ide. A ovaj port ostavite 19132, idete add server. I ok, i samo idete nazad. I ovako ću uvijek zajedno ispočiti. I se sačekate da čita. I dok vam čitamo mapu, server ceo. I evo ga. Sada morate da se registrujete na taj server. Idete poslije crta register. I idete. I samo ovo isključim URL register, otvorite registra i sad vi napišete password. Sa ko sam trebao se piše da sam napišao password. Napiš ko se crta. Register. I sad na primjer odvalite neku šifru. 8.1.8.1. I idete dalje. I opet A zapiši ko se šifru. I samo šifru napiš. 1.8.0. Evo, YouTube email finish. Email register, account Jovex, enter password, please take email. Sada pišeš email da bi, ako bi slučajno zaboravio. Email svoj? Da. Od Gmaila? Da. Samo požuri. Sad, ovaj od Face-a ili? A kako god daćeš. Možeš li lupiti? I sad, evo, you are now registered. No, you're now. Now, isti ti đavo. A now ti znači si, a now. Sad imate ovdje razne igre. Kao što više od dole. To ti je. Brate, to mi bucket. Čekaj. Evo piše, brate, ovdje. Evo, imate dvos. Evo ti ne igram, sad klikaš tupče učita. Pa da, ne, onda ispred. Ne, ideš na... Ne, to se ovdje igra, imate kao, tu vam piše kako se, šta se može da se radi. A ovdje imate server, evo ćemo ovaj. That tournament already started, ajde. Pošli ući u neki. Da vam pokažem. I neće ni jedan. Please log in first. Evo ovaj 0. Ajde. Neće. Zašto neće? Pa za ovo. Pa 0.24. A možda se loginaš, prvo vidi ko se crta. Amaj se Ko se crta. Ko se crta? Login. I piši se. Ne, ko se crta, evo viš, ko se crta login, pa onda ti password. Jebi ga. Nisam, ja se još ne poznajem sa ovim. Login. I sad password samo nastavi. Evo moj password. Idem. You have been Luberman kit. Sad si uđi. Počeo je. Pa nađeš neki koji još nije počeo. Sad ideš Hunger Games. Šta? Hunger Games. Hunger? Hunger
Welcome to tournament, you will start. Sad ću početi da odbrojava ili neću početi? Yay! Tamo da vidiš. Tamo da vidiš. Game will start i 1 minut 30 sekundi. U nekom avanturu. Evo, najviše. Da, sad ćemo ja najmanje snimiti isto na jednu mapu da nađemo. Samo ne znamo koju. Još tražimo neku. To je story. Ajmo neku avanturu. Ajde više skidamo. Vidi ovu sprite brrrr. I ovak Steam. Aj. To ovaj mi poslao. Ova. Oho. Okej. Pixel art. Drži. Ajmo. Daj minigame da vidim. Minigame znači. Minigame. Ošli početi. Chicken team. Kako ja da izaberem team? Nikako. Ovaj kaže da igram u chicken teamu. Okej. Kako se piše? Sure. Sure. A? Sure. Ok. Jel ga ne znam engleski. Evo ga, starting in. Možemo dropper digati. Trči. Ajmo, dajmo mač. Oho, čekaj. Off. Imamo armora. Stavljamo. Imamo hrana. Armor. Ovo mi treba. Ošli su. Park minigara. Fuck you. Lag. Brate, imaš sharpness. Dobro to. Evo, to sam pokazao sada, imate tu razne igre da birate. I to je bilo to na ovoj epizodi, nadam se da se svidjela, ako jeste ostavili like, share i subscribe i mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdravljam se, Alex i MC.